Iqala nini lento ukuthi ubone ukuthi njengamanje awusenamhlaba, awusena chance, ayisekho indlela yokwenza imali, usubusukile ekhaya, usemgaqweni, sekumele manje uqale ukuthi uzizamele wena ukuze ugcine ubhemile? Iqale nje singibhemile ngiqala ibhemile ngoba ngayibhemile ngangena inkinga cause ngangigoduka njalo ngangihlezi nje ngiyikhaya. Ukuhlala emgaqweni uqala ungakabhemiwunga uma mhlawumbe ungasibuyisele emuva usilandise ngoba kuyinto engajwayelekile lokho, ngabe yini okwakuyimbangela yaleyo nto? Kwasuke kwashona manje ngaba nestress kakhulu nezinto ebezenzakala ekhaya. Kanti umngani wami uma wakhe wamuva eNanda bazohlala la eThekwini, bahlala ePoint. Point ezazi ngase-Eddington, umngani amphumzile. Yeah. So bamuva uma wakhe ngoba washola umsebenzi. So Phumzile sasiclose ngale ndlela ukuthi ngama-weekend bayeza ekhaya ngicele yabo kuma ukuthi cela singivakashele yabo eDrobheni ukuya ngesonto kanjalo. Sihamba kanjalo-ke. Kanti uPhumzile usiyabhema yena. Yabo leyo nto uyangifihlela ukuthi uyabhema, mina ngazi usubhema insango because ngaqala ngokubhema amadamu. Ngisebhema ngedamu. Ngazi ukuthi ubhema insango, yabo leyo nto nami ngingene ngithi singingena ensangweni. Yabo kodwa manje hayibo le nsango le esimanga kusasa masefanele uyagula uphethwe isisu uyabhalaza ufuna ukudla manje encane kufanele size sibheme yona le nsango le then uzozizwa right-ke manje-ke usuwomunye umuntu usuyakwazi ukukhuluma nabanye abantu kodwa nje kade ufokofisana nje usonisa abantu lena le kodwa masubhemile uba right. Ngimbuza ngimphumzile insango enjani lesibhema bese ngesenze sibe nenhliziyo encane ngisho nami nawe size siqabane kwayithina sobabili caca ukuthi size fakufaki yabo leyo nto but mase sibhemile le nsango le mnganami yonke into iba right. Yabo angiyazi mina insango enzosamu bebhema insango nobhuti wami ngingakayibhemi but angikaze ngiyibone ibenzisa le nto le insango mina ngazi ukuthi into nje bamba ecrisishayo yabo leyo nto le yamanje le sisu sibe buhlungu ngazi uyazama ukukhala inyembezi insango enjani mase yangitshela ngiciniso singanami mina empeleni angazi ngiyibhema insango bengibhema iwunga ngasamngani nami pho iwunga lebungibhemisa yona cause mina wayazi ukuthi bengibhema insango yabo leyo nto ubazi ukuthi bengibhema insango mina naye ngimaze ibhema insango ukuthi iwunga wayiqala kanjani-ke susu uyiqala iwunga nakho benoma wakhe sebemuvele la ePoint yabo leyo nto cause ubeseshiye isikhathi esiningi na ePoint futhi wasuka wathola abangani abarongo ePoint. Vele waphe wathola abangani abarongo ngoba la esasiya khona siyobhema khona kwakuyindawo nje eyiphassethi egcwele yabo Sikhotheni kuyabhenywa khona lapho amadamu abashisayo yabona nje ngizwe ngithamba nami siwazi indaba ey'nje yabo leyo nto. Uma wakhe lapho usuke semsebenzini umama wakhe uphuma ngo-6 emsebenzini abuye u-6 ntambama ku-6 wawu-6 nje sifice endlini vele ngathi sikade siyindawo yabo leyo nto. Emini-ke mayisuke khona-ke ngoba ngama-weekend-ke ule uMgqibelo neSonto akasebenzi yabo leyo nto. Siyele ebhisi naye ngoMgqibelo ngeSonto suke sisiyibokhela thina sonke wazi ukuthi siyele ebhisi kanti suke siyobhema thina yabo leyo nto. And ipusi akaze sinyake nje bese mase sibuye ukuthi sisuke sibhemile yonke leyo nto yabo cause nesenza so ukuthi nje asifuni ukuthi kuze kuhlangane amehlo indlela esuke umuntu imbambe ngakhona le yanto ingibambe mina-ke ngangijampisa umngani nami wayehlezi njalo wayengafuni ngihlale e-dining room cause yabo uma ngihlale e-dining room bema uzobona nje uma wakho sikhona into engidakiwe something is not right yabo leyo nto ngibhemile yabo cause bengibidane nje ingilalise ngisi yabo leyo nto ngilenge nje yabo nje ngingabi mina nje yabo ngikhathale yabo nto bemidane sithi masifika nje endlini abe ngisasa sihambe ekameleni ama ngiyolala kancane phezu uzovuka masuma ezobuya phezu yena lapho rice umntwana ubisayobeka irice uyopheka
yezwa mhlawumbe uzongena uma wakhe mhlawumbe esepheka ukhali futhi usubhusa uma wakhe ngokugqiba ukuthi angabonzi uma wakhe ukuthi yabo lonto siyabhema because phela nawe uma wakhe uyashipha imali yabo lonto njengamantombazana yizo lonto uyamupha leyo uyashipha mhlawumbe leyo 100 rand 150 yabo soba ususa msanzi meyiholile nayo imali usipha 150 yabo lonto and ufuna ukuyibona into esithengile yabo lonto nathi manje sokwenza sona ukuthi lesizithenga kuzomela nje yabo lonto kube ngazuthi size sikhipha ama-prize kwezinye izinto sifaka lezi zinto lezi sithenga kube ngazuthi imali yabo lonto eseqaqa kuba nkulu ngathi sithenga izinto mhlawumbe zo-14 rand zobani ngoba senzela ubhema ilo leli drugs hile ngingena kanjalo-ke nje mina edrugsini until umaphumzile yabo lonto ezosibamba ukuthi yabo lonto siyabhema i-drugs yabo lonto mina wahamba wabika ekhaya wabikela umana siwa ngibuye-ke nje ekhaya noma ngiphinde ngiye ePhoyinti ngokuthi phela mina sengihlalile khona sengiyakwazi sengijwayele yabo lonto akusalula ukuthi ngizane ngisuke nje bese bona bayangisusa kanjalo laphaya singiyabhema futhi yabo sengijwayele la ndawo singiyazana nalaba abantu Phumzile ngimshiyeke njalo la noma wakhe ePhoyinti phela ngisisonto wafona uma wakhe ebuza Phumzile akekho ngala yabo lonto kugogo kagogo wakhe kama wakhe yabo ngoba ugogo wakhe phela ukhona uhlala lezansi yabo uma wakhe ayithosi mhlawumbe ugibelile yabo lonto udubila ngoba abanye bese bexabana njalo mhlawumbe udubila ugibela bezala inanda kugogo wakhe yabo lonto hayi akekho akazi nje afike inhlobo yabo khona bese ukhona ngabe namuyezela mina akekho kanti uPhumzile usihambile wayohlala lapha kulelo passage lelo seqoqile nje ingubo ngobhakha nje uma wakhe wabona ukuthi umuntu uqoqile ingubo noma yayiqoqanga zo ibhasi uqoqile lokho nalokho nje yabo lonto namatheku okay uhambile nezifoni yakhe yonke okay mase uyamfonela lapho sifuna kayi-ansi iyaringa izithule izingene ku-voicemail semsenza zayicima ifoni waze wagcina ifoni eseyidayisa uPhumzile cathi usuyayidayisa-ke manje uyayiluza space complex noma wakhe yabo lonto uma wakhe agibela nje nanda yabo lonto ey'tshesi mhlawumbe nami angikho yabo kanti mina ngikhona mina vele nami ngijwayele ukuya nami senginomkhuba wokushotha imali la into ebengayenzi ekhaya ngishotha imali yokugibela yabo lonto ngishothe nje imali yokuthatha 50 rand ngiyazi 50 rand wokuya nokubuya ngisekwini yabo lonto ngiyazi phambili ngizofike ngibheme nje anginankinga yabo lonto senginey'mpiti zami senginabantu bami vele yabo lonto ngisengifika nje hawu ngibe ngibhenyiswa ngisole ngisona into engizohamba nayo ngoba ngangakwazi ukwenza iy'bungabula amadama akhona so sengizohamba mhlawumbe namadama ango-2 amarodi ngenzeliwe yabo lonto mese uyafika mina umaPhumzile ekhaya uyangifica mina ngikhona yabo lonto kanjani bona wadala ube khona yena ngabe bikho angazi ma yabo lonto angimazi mina uPhumzile kusukephi ngiziqamba manga nami ngiyasaba phela ukusho ukuthi ukephi nendawo yabo cause uzobona ukuthi iphi uma wakhe meke wasola ukuthi ulapha showcase mina yabo lonto ngcono kube uyena uma wakhe oyifunela yena ingane yakhe azayithole yabo lonto bekuthi ngempela ingane yakhe uyayifuna ngempela ingane yakhe uyayisanda ngayifuna yena azayithola ukuthi atshele mina yabo kodwa ngilokhu ngimtshela nje yabo ngimnika ama-highlights ukuthi yabo mama ungasuhambi mhlawumbe unyuke ngakuhili kanje uye yabo mhlawumbe ngeke ungamtholi ngalapho ngenzela ukuthi menyuka showcase yangalapho ebuza yabo lonto ukubona isikhosini ebuza vele bazosho ukuthi khona indawo elapha yamaye basithi hamba umbheka khona yabo lonto amthole kanjalo-ke kunokuthi amthole ngami yabo lonto atshele mina ukuthi hamba qonda lapha basithi ezofika lapha yathi ungitshelile nje u-Amanda ukuthi ula yabo lonto angifundo yonto so uma wakhe waqina nje yabo lonto seqala sengazwani nami ngokuthi mina ingane yakhe ngayiphika ukuthi kephi yabo lonto ngize ngicina nami ngigibela ngiye ngagcina nami ekhaya nje singasayi nami ekhaya ngiphela ngihlale nje eThekwini ngihlala eThekwini uma bafike la eThekwini umama usisi wami ngibhekwe kuthiwa ngihamba ngibhekwa yonke indawo la eThekwini ko-workshop kephi yabo lonto kushiwo Amanda ukhona ula eThekwini la yabo lonto la around kodwa manje asazi kephi ngizothi sometimes ngithi bengingeke mhlawumbe besebhisi sinoPhumzile yabo leyo nto singaqali ngizoqwayiza-ke zonke lezo zinto kodwa la ephasesi akhona amantombazane anganaso aqwayizayo yabo leyo nto sihlezi siwabona uma siqwayiza ngisho ngisengeke umqwayizo njani loyo
yabo lonto achaza ukuthi hayi kwayiza ukulala nendoda nginika imali sawungeke ibu ulale nje nendoda endala nginika imali kanjani hayibo ulala ubheke phezulu sisi eyikhuluma-ke la mantombazane yabo amantombazane anganandaba asi njengoba usukulala nendoda yakho nje ulale nje ubheke phezulu indoda ifake evalokhu ikunika imali kuya ngabe ukuthi uzosufuna malini nenkomo yakho asazi thina nasi sithethele imali zethu ngithi yo upilwa kanzima-ke la ngobani manje sesiyaqala manje phela siyahlupheka yabo lonto sekufanele manje siqale-ke manje siyizamele manje into yokubhema yabo lonto sebesipakile manje ekubhemeni yabo lonto basigqisa sekufanele manje siyizamele sebayahluleka manje ukusibhemisa yabo lonto amadoza hayi sekuyaqala kuthiwa yebo sisi kuyaphantwa-ke la akekho nje umuntu ozomelana nokubhemisana nani ninayo imizimba yenu hayibo kahleni bo nazenje iy'ngane njengoba phela niyabazi abafana ngeke ngitshela ukuthi nabafana nibazi niyabazi abafana sabe maphi umzile besikwenza njani la kanti vele umzile mina ngoba vele ngangikade ngisasekhaya nje yene la sihambile kubo into evele nakade seyenza yabo lonto mina kuwukuthi phela angazi yabo lonto ngiyitshela ukuthi susi mina nayo lento le cause asiyazi sobe siqala ukuyenza nganami entweni nje sukwenza njani cause mina nawe mfethu lento asiyazi sobe asikaze siyenze ngelodwa ilanga umzila mitane yabo angangitshela iqinisa sikhuleka mnganami sohamba thina semgaqweni sobona khona ukuthi kwenziwa njani yizo lonto kodwa nje wena kumele uyenze ungasaba ungabi kwala ngoba cause ngangiyisaba kabi mina umetane ngisuke nje ngingene emotweni yendoda engayazi ihambe nami yabo lonto cause ngangikhule ekhaya kuthiwa nje ungabe ungena emotweni yomuntu ongamazi yabo lonto uyohamba nawe abaleke nawe uhambe uyokurape unqunywe yonke leyo nto yabo ngangimetane ngifikele leyo nto nje usho sengingenile emotweni kumuntu manje sale lifuthi sengiyakhala ngicela ungivulela yabo umuntu avule isicabha suka umuntu yabo leyo nto phela ngingane yabo leyo nto avule icabha okay phuma yabo lonto ngiphume uzobona ngami ngiqhamusi ngikhala yini manje amanje ngisengeke mfethu umuntu umdala loya muntu loya ngitshela ukuthi sihamba siyakwakhe noma siya kwenye indawo angazi nani ukuthi ikephi lapho mina yabo leyo nto asi umuntu yena mhlawumbe umuntu asenesiyelodge endabeni yokubhukha yabo leyo nto e-BNB angazi kwaleyo BNB mina leyo ukuthi ikephi yabo leyo nto bagcina sebengikhombisa-ke ama-BNB wisema-BNB amandilawa mesho umuntu ye-BNB nawe usuke echaza ukuthi uya la yabo leyo nto but if ubona ukuthi imoto ayizi ngala mhlawumbe yabo leyo nto ihamba ngenye indlela semhlawumbe kuleyo moto ufuna ukwehla yabo leyo nto cause loyo muntu loyo usuke susi engayi nawe e-BNB usuke yanawe kwezinye indawo yabo leyo nto ungavumeli nje ungamthatha umuntu ozokutshela uzokhipha outside idebheni yabo leyo nto like inanda kamasu kephi ungavumi nje loyo muntu uthathe umuntu ozomtshela ukuthi mina ngisebenza la ngelodge angiphumi ngaphandle yabo take it or leave it ngiyithatha ihole nice yakomasu kephi ungayenzi leyo nto umuntu mekumusasa ihole nice nawe is either uzobhuka khona elodge yizo lonto ihole nice amalodge amanye-ke amahole nice akhona eshibhile yabo leyo nto cause kwamanye amalodge siyagcina sesaziwa yabo leyo nto sesamaregula khona yabo leyo nto sebekwazi nokuthi nje basishisele imali bese mesibhukha yabo lonto nabantu yabo plazi-ke mina ngakizakhela-ke mina ukuthi abantu ngizwane nabo yabo leyo nto ngangingayena lo muntu ohluphayo ngumuntu wabantu nje ngigulekele nje ngi-right yabo leyo nto ngiyena lo muntu osanda ukukhuluma ondabeni utholakala ey'ndabeni yonke leyo nto nje ngisanda ukuyidlalela nabafana futhi bagcina sebenginaka abanye amantombazane lo usanda ukuhlala kakhulu nabafana kunasi amantombazane yabo leyo nto futhi bangaba nankinga nala mantombazane engase ngiqala ngizwana nayo emgaqweni siphantha sonke yabo leyo nto cause uphumzile-ke manje wayeseqala ezinye izinto amidana ahambe iphumzile anyamalale singamazi ukuthi uyephi angasho uphumzile ukuthi uyephi kanti uthole ukuthi uhambe nendoda thizeni wayisipebe umnganami engazi kwakwenze njani wamidana nje yena wamidana nje wenza nje okuwesi kwangazi ukuthi nje lento le nje bevele ngazi ukuthi yabo umuntu engasiphele bayenza lento nje kade aqala ukuyenza indlela mina ngase ngibona ngayo uphumzile umnganami ngase ngibona ngathi usayiphumzile lento ngase akaqali nje ngazi ukuthi ivele nje
lento le ufike nje vele nje la eThekwini wavele wagalawela hayibo beyithanda le nto uPhumzile yampilo leya ingafuni ngithi sometimes noma ngimbuza ngisiphe uPhumzile uyafisa ukuthi nje sometimes someday mfethu ngelinye ilanga nje sigoduke sibuyele emakithi mfethu uma bethu emakhaya ethu sibuyele ezikoleni asayi mina ngibona ukuthi ngisawuphinde ngibuyele esikoleni hayi ngeke ngize ngikwazi hayibo iminyaka ihambile amandla mina ngeke ngize ngikwazi sorry singathi noma ngibuyela-ke ekhaya kodwa nje esikoleni hawu ngiyibonisa ney'ngane ngithi mina hayibo iy'ngane zani nendaba ney'ngane mina ngingafunda nazo impela-ke lezo y'ngane lezo wase amanda wena mina ngeke ngize ngikwazi mina nje angeke ngize ngikwazi ngimtshela ngithi mina nami ngiyacela mfethu konke okwenzayo bese emgaqweni uyibheke ugade mfethu cause uma wenza izinto zakho ngisuke ngingekho eduze kwakho nami usuke ungekho eduze kwami awukwazi ukungibona bese mengisenkingeni angikwazi ukubona uma usenkingeni mfethu yabo mina nawe manje nje asisekho close asisekho ndawone as all mfethu ngazi kwenzakalani mfethu Phumzile usunokuhamba ungabuyi bese uhambe isonto lonke ungabuyi ungishiyena labangani bakho owazi kahle labangani bakho ukuthi mina ngibajwayele yabo leyo nto kodwa wena ungishiye nabo yabo ngokuthi-ke nami ngikhulekile ngilomuntu engiyena bagcina sebengifunda ukuthi ngumuntu kanjani kwasho ukuthi nabakubona labantu laba lamantombazane aqhaphazanayo yabo leyo nto asasi-advantage yokuthi lo nje sizoza ngaye somdayisa nje emadodeni size ngaye ngoba vele yabo cha plus babebona ukuthi ngisile engangisile nami angazi ukuthi le nto yayiqhamukaphi ngangisihlakaniphe ngale ndlela exakayo ukuthi nje mina ngiyitshelile ukuthi mina angeke ngize ngitshele omunye umuntu esifazane ukuthi ngenzeni ngasikhathini and futhi nginama-rights ami ukuthi no or yes or whatever yabo leyo nto ngaqala lapha elothi ngathola ukuthi uma ufuna ukukhokhela i-room uhlale nje wedwa i-room a day is 150 yabo leyo nto ngize ngiphume ngakusasa ngaqala ngenza njalo ngahlukana nabo bashintsha yabo le nto le yabadina le nto engiyenzayo ukuthi yabo why ngithene ngisuke esaleni kodwa ngaqale ngabatshela ngasibafethu ngicabanga ukuthi mina ngikhokhela i-room yami ngedwa yabo leyo nto ngiyihlalele ngedwa yabo ngishiye ngala ngoba manje vele siminyile la sonke yabo leyo nto nezinto zethu ziyaduka khona badukela izinto yonke leyo nto mina ngicabanga ukuthi ngiyikhokhela i-room yami ngedwa noma isebuya-ke noPhumzile mhlawumbe ngizoshera naye mina bathi hayi okay kodwa nje lento yenzayo i-wrong or sinabe singaziremetana usuke nje umubi ngathi hayi ukuthi ngimubi out nje out the building ngisala ngaphakathi ukuthi kuphela ngishintshe indlu bafethu yabo leyo nto ngiyibona leyo nto mina i-wrong yabo kade izobacasula-ke yona leyo nto bangidinele caca ukuthi-ke nami angibancengike singangcono kuphela umngani vele futhi umngani babo mina ngikuthandi yabo leyo nto wahamba ngihambela ngedwa ngiya lapha ebhisi ngiyobhanta yabo leyo nto ngiyisabani lapho lokuhamba ngedwa yizo leyo nto kanti ngizogcina sengithola amanye amantombazane awusuku abo engihlezi ngima nawo ngagcina sengizwana nawo yabo cause ayengibona ukuthi ngiyafika yabo indlela engiyiyona angibuza igama lami ngaso ngayichaza yabo leyo nto sayikhululeka amanda kuzomela phela umubi la uhlala khona ngoba vele akukho right laphayana nje indawo yesikhosini plus kwakuyindawo yesikhosini ngempela yabo leyo nto basifanele ngimubi la mantombazane ngizwe la ahlala khona kodwa fanele ngiqale ngizobona nangempela ngisaseme ngibona ayibo ku-right yabo leyo nto i-safety khona nje mfethu yabo leyo nto nje mfethu kunobhutli lana mfethu udayisela ama-drugs nje mfethu unakekela abantu kabi angeke nje yahlukunyezwe nje abantu besifazane bahlukunyezwa yi-place la kuyarentwa yabo lento mengisanda ngiyashera namantombazane kanjalo uma sengiphumela ntambama i-place nje akuyona iloji yabo lento caca ukuthi siyakhokhela nje inyanga yabo leyo nto and then siyayiphumela nje ntambama siyoyiphantela-ke kanjalo ngoba kulela place nje isikhathi esiningi bengibona kahle ukuthi kuhlala amantombazane aqwayizayo nje yabo leyo nto phela kushiyana nge-take yabo leyo nto lenkinga encane benganganazi bebengayifuni laba abadala ngathi yabo leyo nto bebona ukuthi nje emgaqweni hayi yithini beshushuluza ngempela emgaqweni engane ey'ncane kunalaba abadala ngoba plus mina nganginenhlanhla ngifika uma ufika ngihlumusha uba nenhlanhla imali uyayenza yabo leyo nto and futhi nginengqondo yabo leyo nto
ngiyibheme iwunga yona kodwa manje senginciphisile ngasayibhemi ngaleya ndlela leya. Sengibhemani sebengifake kwi-crystal lapho i-crystal ngingakayibhemi ngokuyijova ngisayibhema ngani ngokuyisnipa yabo beyigranda siyifake emakhaleni yabo leyo nto. Yoma ngiyibhemile lento leyo ngiyibone nje ngiba rest ngale ndlela exaka ukuthi ngishiwunga nje anginandaba nayo ingenza ngingabi nandaba neyunga nje yabona ukuthi iyunga ibeke into engiyibhema mase ngizo-arroast kuphela yabo leyo nto. Ngasiyona into manje ngiyibhema ngale ndlela bengiyibhema ngayo yabo ngaqala ngabona ukuthi hayibo lento leyo ngiziyunga ngingayibhema yabo leyo nto ngingabi nandaba nayo yabo nje hayi ngagxila kuyona ngayibhema sengiyithenga hayibo yaqala-ke manje-ke yangishintsha-ke manje ngashintsha manje ngasipayipi ngayibhema ngeloli ipayipi ngaphuma-ke manje esinipini ngayibhema ngepayipi manje uma ngiyibhema ngepayipi laba abanye bayasinipha futhi phela bona ngiqonda ukubancisha ngathi no angicishe muntu mina ngangincamela ukuthi ngithenge ipeki yami ngithenge neyabo ngoba vele ayi-R50 yabo leyo nto bebona ukuthi wona ingane ayinawo umona yabo leyo nto iyakwazi ukuthengelana ibheki kodwa mina wayengekho nje umuntu ozomitha nasuke nje ngasinayo ibheki amanda share nabanye kodwa ngingenandaba yabo cause ngangikwazi ukuthi ngibheme kodwa kusalayo uma bebhema yabo ngangingaqaleki. So nje ngingene kanjalo i-drugsini uPhumzile ngamgcina nje ihambe kanjalo malume enshili kuze kufike imiyalezo yokuthi uPhumzile washona. Yizo lonto uPhumzile watholakala uPhumzile edindelizile eqaki kanjani. Hey yabo nje uPhumzile bese uPhumzile bana wayibo uPhumzile wayihlukumeza inhliziyo impilo yami kakhulu uPhumzile lapho sisitezi simfonela ngoba usuka ahamba ngalo wahamba nje impela ephekile umuntu ovakashela indoda. Le ndoda le kwakuyiclient yaphenduka yaba indoda yabo leyo nto and le ndoda le mebeswe abangani bakhe basayibo le ndoda le uPhumzile bese abimhlukumeza yona yamthola la emgaqweni kodwa manje yibo bengaxoxeli kanjani umngani wakho iyamhlukumeza iyamushaya kwakuyisishimane wathola uthatha umqwayizi mfethu umenza umfazi bese kuphinde uyamshaya yabo leyo nto imiyekisa uqwayiza yabo leyo nto nje yabo imiyekisa manje uPhumzile kwangavumi susi yabo leyo nto yabo abe umuntu oyekile kena qamba mangase uyekile indoda emsebenzini yasala uya uza le emgaqweni uzoqwayisa indoda khona abantu abayitshelayo abangani bayo ibekile abantu abaningi kabi yabo leyo nto abama-security shuthi ayo ukuthi bamgade yabo leyo nto and indoda njalo uPhumzile lalingekho elamahhala isibhaxu alalingekho elamahhala isibhaxu uPhumzile ingangokuba khona ngenilanga la azasifonela khona yabo leyo nto esesesibhedlela nakhona esibhedlela wafika ngoNkosi Sikelela ngoba le ndoda yakhe bemshayishe imvalele endlini angakwazi ukuphuma ngoba ingafuni ukuthi aye esibhedlela noma abone abantu kodwa wakwazi ukuthi agcine sephumile endlini ngalelo langa yabo leyo nto iphumile ihambile yabo leyo nto iyomthengela ekhemesi izinto zokugcoba yabo leyo nto zokudambisa yabo leyo nto ngoba elimele yabo zokupholisa amanxeba lawa nawo wasala ke futhi naye wakufula utibindi yabo leyo nto ibindi igesi phetha kahle lelebindi uthi walikuphula uthi ilo i-true walikuphula ngoba yikho indlela engaphuma ngayo yayizo leyo nto uthi walikuphula uthi ilo iphetha kahle ebindini laze lapetuka kwawukukhani ekwazi ukuphuma kuloya muzi loya ukuphuma kwakhe wangena kamakhelwane ngoba kamakhelwane ubhuti bakhona ababemkhonzile uPhumzile yabo leyo nto benze behlezi bemtshela usihlukana nalo muntu uzokuhlukumeza lo muntu lo akahlali nantombi nje ubona iyona lento le yokuhlukumeza abantu besifazane yizo siyamazi thina besahlukile nje usingane encane kanje enhle kanje impunani kodwa lo muntu lo uhlukumezana kanje yabo nto suthi behlezi bengizwa ngikhala kanje yabo leyo nto baze bafike nalabo bafana bakhona lamakhelwane bezongqongqoza bemtshela ukuthi yebo bese kwanele manje uzoyibulala phela asikho isigameko wadibana nasemgaqweni mhlawumbe sacishe sathatha mina nje ucishe ngiphuma imoto ihamba nje yabo leyo nto ethi umuntu uyangithatha yabo leyo nto ubaleka nami ngingamandla ukuthi ubaleka nami uyaphi
ngoba phela bangisase wasiyeni siyelothi yabo lonto ngimbuza usilothi ngakephi yabo lonto cause ngize into ngimbuza usilothi ngakephi ngibuka phela ngendlela ahamba ngayo ngemoto kusayibo phela ngibhadala mina ngiyabaza amalothi kusengakephi angala manje yena ngoba ehamba ngala uyaphi and ngiyabuza cha lo mgwaqo lo uyongena ku freeway yabo lonto lo mgwaqo nje lo uhamba nje uyongena ku freeway ngisengeyibhuti ngicela umepesi ngicela ngehlise la Ukusa uyelothi angimi nengothi endaweni ecashile emapaki kephi kumele ungehlisa abandla hamba uthatha omunye uzukwazi ukuthi yabo ngivumelane naye ukuthi ngizoyaphi mhlawumbe umuntu amitane nje lo bhuti aseyisibebe ashithi sisubele emotweni uthule nakhona ngoba ngikhuluma naye uyashayela nje ubheke phambili yabo lo muntu ithe la khona ngibuza yibona ngani sengizothi ngimbambe ngimthithela ihlobo ngathi nje ngimthithela ihlobo umntwana nje besibebe yebo ashithi ebusweni umuntu wesibebe ngasi mina yebo bhuti angize ngisibebe indaba engeke bhuti ngicela imoto ngaqala ke manje ngabona ke lapho ukuthi engeke something is wrong akukho right yabo la mekuthi yangiqala manje ukuexa la lo muntu lo uzohamba nami suthi ngabe usuku lami lokupha namhlanje uNkulunkulu ngisengihlizwe ngisayi kodwa mina ngeke ngifika nje neva ngeke ngize ngivume shame ngeke ngize ngikwazi ngithi bhuti wami ngiyacela abantu angifuni ukuthi ngize ngenze iterror yabo angifuni ukuthi ngize ngenze iterror ngoba yazi mina nginandaba nokufa ezo lonto is rather sipha sobabili ngawe le moto yakho le I'm not talking angidlali futhi ngalokho ezo lonto ngicela ukuthi umise le moto yakho ngehle kahle emotweni yakho ngihambe uqhubeke nendlela yakho asize buya metena sene yini uzokwenzani angisabisa uzokwenzani uzokwenzani uzobamba steering uzokwenzani enze into ofuna ukuyenza manje seyibonanga ukuthi ngisengithiziwe ngisemayazi ukuthi ngijwayela kabi ametane imoto ayigijimisa yabo imoto manje usiyayigijimisa ngale ndlela ukuthi noma ngasi ngifuna ukuphuma yabo lo muntu imoto ihamba ngilimali noma kanjani yabo lo and futhi nganganandaba lapho ukuthi yabo lo uqala ukuthi negijimise le moto kanje manje ngizosaba yini ukuphuma le moto igijima kanje ngoba impilo yami ngingamela ukuthi ngibulawe ukuthi ngiphume ngihamba ngokuthi ngiyobulawa izandla zakhe yabo lo ngoba ngimazi ukuthi useyongenzani phambili xa useyongithethalisa ngenze yonke into ngicabanga yabo lo ngizisa uhlungu moya ngcono ngizisa uhlungu once ngibe nje eceleni ngicaca ukuthi ngiyapha nje once ngiyabo lo muntu ngimthelekise yabo bhuti wami uNkulunkulu akubusise ngalento oyenzayo yabo lo muntu usathane vele inhliziyo yami bingavumi ukuthi ngingene emotweni yakho ngokuthi ke sometimes umuntu ke sometimes uyiphikisa inhliziyo isitshela ukuthi ungakwenzi ukuthi uyiphikisa inhliziyo sengayisola inhliziyo yami ngiphikiseleni yazi inhliziyo yami ibonile ukuthi wena you are not a good person ufakile nje lo thayo ufakile nalesheso ufakile for nothing yabo lo yonto wafaka ngisho nezibuko zamehlo uphaswa ngisho namehlo ngisuke ngigqabula izibuko zamehlo yabo emehlweni so sele ntombi ngicela ubuyisa izibuko zami susibalekile naye izibuko lezi zamehlo akhe yabo lo nto akakwazi naye ukubona kahle hle yabo lo nto yena uyabona ukuthi no sikahle hle yabo lo nto mase ekukhumule izibuko lezi izibuko ezinye unazo la emotweni kodwa lezi ezinye ikhona zipile icrackile yabo lo nto uyakwazi ukugqoka kodwa zicrackile lezi ngamitane ngayibamba ngesandla ngazithi lezi sengiyibambe ngala ngicela lesibuko zami nentombazane yazi ngizokulimaza kuba ngazi usiyena uthinta la eceleni la emotweni mitane ngimgqumele yabo lo nto ngimgqumele kanje uyashayela lapha siyebona sibebe yewena yazi wena sibebe uzoginqa le moto uzoginqa imoto yami wena anginandaba ngike ngakutshela nje ngase noma singaginqana la emotweni anginandaba ngingisiginqane la emotweni yazi lo nto ngicela umisa imoto engafuna mitane phese kakhulu ngonyawo lapha ya yayizo lonto ngithi ngiyathetha lapho ukuthi labe bhekame ukuthi sibambe uzosithatha mina uzobona lo mengithi ngiyabheka kakhulu usho yayizo lonto bethetha for nothing yabo lonto mengithi ngiyamthinta kanje la emzimbeni ngizwe ukuthi akusona isibambe lesi kodwa ummesi u7 yabo ummesi nje lo lawo le mesi le ihlala ikhwameni zayo engithi ngiyamthinta la ngizwe ukuthi ummesi ngeke isikhathi ngithi ngiyazama ukukhipha ngoba manje iskipa usithathe ini shirt yabo lo nto usithathe ini kanje manje ngizama ukudonsa shirt leli udonsa shirt ngifuna ukukhipha lo mesi ngibambile isandla lokho ngibamba isandla ukukhipha ishirt leli ngoba usithathe ini ungibamba isandla uyashayela ngalesandla esisodwa
uyambona nje usilo isigebengu lento lena vele nje into yakhe nje kade aqala susukuyenza emantombazaneni akaqali ngami yabona yonto bese unomzimba yezwe malume akanakekile malume mose esahlele emotweni umbona kahle masungena emotweni cha lo muntu lo unomzimba yabona yonto and futhi uya overpower yabona yonto kodwa mina ngayitshela ukuthi angeke aze overpower lo ngizola naye ezongezi sisala emotweni yabona yonto angeke ngize ngikwazi ukuthi ngize ngifike naye la yakhona noma ngasiwa la emotweni ngiphuma sengifreeway le phezulu usufikele imoto lapha ngasudlula ngasemevili lomgwaqo emevili uyisona le imoto nginandaba ngizoyiphuma imoto lapha ihamba ngoba malume yahamba imoto ngempela lo yabhuti yahamba yaze ngempela yangena emgaqweni yasi imoto ngoba qhamuka ngithi ngasembilo kanje yahamba ngomunye umgwaqo ongase BP yabona lapha BP mase kuba khona imola ngisilapha BP Priya Mall yabona lo mgwaqo loyo yamidani yangena ngawo yasiyanyuka kanje inyuka ngazo sinyuka straight emevili yabona simoto izinyuka nje emevili one way yabona umgwaqo onyuka nje one way nawo umgwaqo omkhulu ngala ngaphesheya kuba ama-bridge yabona nje la umgwaqo engajwayele ngisho ukuhamba ngawo engathini ngasho ngisi kugcina ngifika la noma ngigudwa ngekhaya umgwaqo engahambi ngisho ukuhamba kona ngisho ukugibela imoto ehamba khona no kuba imoto nje mhlawumbe mengigudwa ngekhaya ngigibela itaxi-ke ehambayo mengenanda noma kamasho kodwa nje ukuthi ngihambe ngemoto mhlawumbe yomuntu we-client kanje ngisi ngiyendaweni ngihamba khona nhlobo ngoba nje mawungigida nami la mgwaqo ngize ngisuke isebo kade ngafika eThekwini kodwa ngigidwa ile mgwaqo le ngoba angikaze ngifike ngakhona ngihambe ngize ngifike khona yabona lonto ngigcina nje la impilo la nje ngala mina angihambi nje kwenye indawo kuze ngizolokhu ngizula ngisona le ngiyatheka ngepoint ngiyakephi hayi angimi ngizoyenza ngiphumi nje la ngaphandle la ngisaba kabi ukwenza lo angazi akuvumi kona so nje lo bhuti lo ngase ngisi ngiyabuka kulo mgwaqo angena kona ngiyabona useyibonyuka straight manje mengisi ngiyabuka ngiyayibona imigwaqo yabo i-bridge kunama-bridge yabo ngoba ehamba kulo mgwaqo khona eminye imigwaqo ngale phansi uhamba iy'moto ey'nkulu yabo leyo nto silokhu sijomba nje imigwaqo yey'moto ey'qhamukayo akalimi irobhothi yayizo loo nto kuney'moto ey'qhamuka emgwaqweni ngase-Morning Side overport yezwa lathi livula irobhothi yabo ngoba eza yena irobhothi lalivaliwe kodwa lase livulwa iy'moto zokuthi zishonele yayizo loo nto iy'moto ey'qhamuka e-Morning Side overport ziza ngala eBree ziyongena ngalo mgwaqo wadlula imoto yacishe yashaya kancane imoto ngoba akafuni ukuma emarobhothini mekuthi irobhothi liyavalwa uyadlula nje one way uyadlula kamndawo ngasoba imali ubhuti sisilima lesikodwa siyaqhamuka ingana amaphoyisa plus mosenkingeni bedala engaqhamukisa amaphoyisa ungaqhamuki luso plus kuyafana vele lento eyenzakalayo yenzakala ebusuku yabo lo nto yenzakala mhlawumbe uba ikhasi lapha kwako-11 kuyosha u-12 leya nto yenzakala laphaya iy'moto sezigwagwala emgaqweni azikho iy'moto ey'ningi yezwa plus kwakuwumgqibelo othi kulehlani kuwumgqibelo yezwa yabo nje ngoba sihamba kulo mgwaqo lo iy'tudents ekuloya mgwaqo lo wayehamba kuwona zayiphuza emgaqweni ziba ngumsindo iy'tudent ngibanga umsindo emotweni ngiyahayize ngoba ngifuna ukuthi zizwe ngivule iwindi plus iwindi lakhe langaphambili iwindi elivuleka kanje yabo leyo nto ngakuyena iwindi elivuleka yabo ngogesi yabo leyo nto laba ngalana le wangemuva avuleka kanje ngivule ngithi yabo leyo ngivule iwindi kanje manje inkinga ngiyicapha uyena olokhayo yabo leyo nto kufanele zize zivule uyena laphaya ngancamela ukuthi malume ngiphume ngewindi ngancamela ukuphuma ngewindi ngabona ngasabola ukuthi ngizolokhu ngisaba ukuthi ngiphume ngewindi ngoba ngibona ukuthi le moto yayibubunuza hawu angeke ngize ngisahamba ngisaphuma la ngisuke ngisabo wena ngiyadlala ngiyaphuma la ngiyahamba la ngisuke ngisaba imali yabo lo muntu lo ngifuna ukumgcwasela ngeke ngize ngiphume kule moto le moto engaphumanga na something yakhe ngifuna nami ukuthi asala hlanye yayizo loo nto ngifike ngibuyela back lapha esiqabheni yabo lapha esiqabheni la kade khushuluza khona ngamazi khushuluzane ngoba ngingathi ngithinta khona ngezwe ukuthi khona ifoni la
nowulesi wakhe yabo lonto lapho Yeah. ngisuke ngiyakhona ngiguduluzisa yabo ngangenza ngathi isenzo sami ngisibaka khona ngafuna bona yena ngifuna itsolusi mina manje ngilwisa yena ngilwa naye ukuthi angamisa imoto ngiyenza ngathi ngilwa naye ukuthi akamisa imoto ngiyambhudubeza vele yena amehlo akhe iface yakhe nje iqonde nje ibuka umgwaqo akafunde ukuluza ilokhuzana i-contract sakhe emgaqweni yabo leyo nto akafundi iyona into engamtshela ngamusawu lo ngizoyithatha kamnandi ngisuke ngiyithatha plus ngithatha ifoni qala sithatha uhole siqala ngathi okay wena ngoba ngikhuluma naye ngakuthatha ngikufaka ngale bhekweni ngithi siyabona lo ngizomgcwalisela lo ngithi okay awufuna ukuthi yena ukungidedela ngiphume la plus ngifake nojini ongibambayo vele ngamtshela ngayiphusha kakhulu ifoni ngayiphushela ukusiza la ngaphusha kakhulu noholesi ngaphushela nje ukuthi noma ngiphuma la emotweni ngidinqa ngingaphumi ifoni ingalimali futhi angazi uselimala kanjani le phone ngitshela ukuthi malume ngisuke ngiyifaka lezi zinto lezi yabonga lesikhathi ngisukuma ngaqale ngaphosa icathulo sesicathulo ayikhipha ngewindi ilabona khona phela ukuthi ayibole ngane le yakhipha icathulo ngewindi isusifuna ukugquma ngewindi nangempela ngisuke ngidane ngibamba kanje iwindi ngithi ngiphuma ngigutshuluka ngihlala ngezinqanje la ewindini kanje manje ngoba ngihlala ngezinqanje kumedane kanti imoto ezinye ziyeza yabo leyo nto ziyahuthi imoto lapha kuyimoto eziwu4 zami ngicela kanje ziyahuthi imoto ibona intombazane ihlele ewindini yabo lapho ngiyahayiza ngiyakhala lapho ngiyakhipha unyawo ngikhipha ngaphandle unyawo leni imoto yaze yagijima enye imoto ifuna ukuyicover up le moto wagijima malume ngale ndlela ukuthi yabo manje nami sengisaba ukugquma yabo lo indlela segijima ngayo ngoba usebalekise le moto phela manje le yabo lo nto emhubhayo le moto ngoba ibona mina yabo lo nto ukuseyibona intombazane ifuna ukugquma kule moto yabo omunye uzama ukwenzani ufuna ukugijima mjeme ngaphambili yabo lo nto wenza njani na ubalekela ukuthi ingabibikho imoto emjemayo wamidane wasi kanje wahamba wasi emgaqweni wasi wayongena emgaqweni osekugcina ungena kuona kuleni yokugcina yabo lo nto usingabibikho imoto ezokwazi ukumvimba wayongena kuleni yokugcina ngoba imoto ngekwazi vele ukumvimba ngoba phela mefuna ukumvimba izomvimba mase izoshayiseka kodwa yabo lo nto so nje ayinawo chance imoto ukusimvimba yabo lo nto kanti uzosusuyajika kanje ususuyeza angazi ukuthi lapha phambili kwakukhona lapha phambili yabo lo nto kwamphoqa ukuthi azongena ke manje emgaqweni omkhulu yabo lo nto lezi ezinye imoto angizazi iphelele bisuthi zamedane zazingazi stress zona kanje zazizongena ngalowo munye umgwaqo ngoba umgwaqo ayiphambanisi kanje kukhona nje isinkhephe elalilayi isinkhephe elalimhlophe li-indicator lagijima liyezemva kwakhe yayizwe leyo nto usuke ehleka malume ngoba ehleka uhlekiswe kwasathane lo muntu ngasinje unosathane yazi ngisuke ngimbuka ngisho mali lo muntu ngeke unosathane lo muntu unodevil something is not right yabo ngoba ehleka bese emva kalokho angibuka hlina siyabona sifebe uzobona namhlanje umuntu esungenzise yona usungenzele yona yabo kuyimanje number plate yami isithathiwe yilabantu yonke leyo nto mhlawumbe bimanje ngizolandela amaphoyisa yabona sifebe ngifuna ukwenzakalisa hayi malume ngiba ngisalinde ibhadi yabo futhi ngalesikhathi lesi angazi uNkulunkulu mfethu kwenzekalani ivezi lami yabo ngoba ngisengithi kuseke ngiyagcuma ngiyaphuma manje angazi kwenzakalani naye amedane ehlise ispeed nje kancane yabo lo ispeed usehlisiswa yini ngobani usebona emgaqweni yabo lo akusekho umuntu emlandelayo sabona malambo phela yabo lo emgaqweni manje useyedwa usesimanje ufuna ukubuyela yabo ehambe kancane slow yabo ngesikhathi siyena ufuna ulokhu ebuka isibuko lesi yabo isibuko sala ehlisi ilokhuzana ngisuyehlisa ilokhuzana ngamethane ngagquma lapho yabo ngasi ngigquma ngamuzwa useyifuna ukungibamba ngonyawo abanga amangazi ngaphuma kanje ngoba lo yamuntu bese wangibamba siyaxolisa ababukeli ngobungambungambo ngibuye ukubukhuza lobungambungambo angisazi bafethu ukuthi kuzomela kwenziwe njani ngicabanga ukuthi umsindo uqale lapha khona usitshela ukuthi imoto yayisihujwa abantu sekuna vene ilandelayo awuqhubeke khona lapho so kodwa leyo bende yagcina nayo inyamalala nje ingabusalandela yabo
la sesizama khona ukudrive kancane ngoba efuna ukubuka ukuthi khona imoto esamlandela ina engakwazi ukuthi ngiphume ngijumpe khona wayesuzama ukungibamba ngonyawo kodwa ngangabambeka yabona yonke but akamanga noma singijumpile emotweni singiphumile kuyona imoto hayi ukuthi mhlawumbe bama noma abashawuli besi bazama ukungilandela umuhupha cha akazama ngalutho yena waqhubeka nje nendlela yakhe bahamba one way akajikanga yabona yonke but kwasasa isikhathi nami ukuthi ngisukume yabona ukuthi ngoba kwakubuhlungu uhuzukile la eqolo nasedolweni uhuzukile uhuzule ngisibhuku jini yabona yonke sengikhohleleni usikhombe ngisasifonole into engaze ngayibona ngesikade le usikhombe khona ifonole swakhe la lo muntu yabona nje ingqondo esihambile kancane yabona yonke ngoba nje yayibuka kuyinto nje yayingangiqala ukusenzeka empilweni yami ngithukile ngempela ingakazi nje lento yenzeka empilweni yami ngisongisana imali namhlanje ngiyofa ngiyabona yonke sekwenzeka manje zeke lezi zinto ugogo wami ayengitshela ngazi saphila ukuthi ngibheke ngingalinde nje ngicabanga ukuthi ngidayise ngomzimba wami ngoba ngiyofa ngiyazi ukuthi ngiphelaphi ngifele entabeni kodwa manje besima ubeshenze phuma mncane kayenza ngalezayenza besebenzisa kwamama wasiphatha kahle njengengenzethe sitwakhe mhlawumbe mina ngikho la ngoba phela ngiyona impilo yami le mina this is not who I am angithandi ukuba lana mina ngazi ukuthi ngisho nengane yami mhlawumbe ngabe ngiyayazi kangcono naye ngabe ngazi kangcono kodwa esikhundleni salokho wancomela ukuthi angiphuce ingane yami ongcono awolonto kube uyena ngalokuhlola naye etshela zonke izinto ey'rongi yabona yonke ingane yami yakhula ingane yakhula ingane yami bayithatha mamncane bayisa kumafama olundi apho ingane yami yarishwa lapho arishwa ingane yami yamitha ingane ngazi nokuthi yabani yezwa yini lento edala ukuthi ingane yami manje ngisihamba nayo mengithola wasekhaya ongilamayo usibabhala incwadi umbhalo hamba abasikhathela ukuhlukumezwa amancane ngingazi mina ukuthi amancane indaba ngibheka ukuthi impilo zethu kanje nasenganeni yami-ke pho ukayikwenza mina kube sila mhlawumbe kulesi nginalo ikhaya ngazi ukuthi okay uma ngisuka la ngizoyaphi ingabe mina ngikho kodwa manje ngoba ngiyazi ukuthi anginayo indawo engikhona I call home ngizosinde ngigibela leli landa ngisiya kephi sekuhlala omunye umuntu yabona yonke sengake ngagibela susamzi ngigibela ngifike nje ngimi phambi kwegate kuyathi ngoba ngoba ngisuke ngifuna ukuthi ngingene emagcekeni asekhaya ngisuke ngikhumbula yabo ngikhumbula ngalendlela ukuthi ngifuna nje ukungena ngime nje egcekeni kodwa manje ngingakwazi ngigcine ngigibela ngibuya sengizamile ngisho ukwenza izinto ey'bheda ngiyibulala kodwa ngibona ukuthi no akuyona isolation ukuthi ngiyibulale akuyona because ukuyibulala kwami kuhluphekisa futhi sibona labantu engisele nabo la emhlabeni ngiyabona ukuthi abangidingayo abasangidinga kakhulu futhi yabo bayangidinga kakhulu empilweni yabo and futhi sesiside isikhathi sengidinga kade ngibinto unjabulo nje angigcina simningi umagcina kamahle ingane onayo intombazane Mbali enhle ingane yami le Mbali kuthiwa kwenzakalani uma uzwa udaba lakhe angimazi mamncane ngase nje ngiyafuna mamncane bamedane bathi nje ayiyabona-ke nje le ngane yakhe siyenza imidingo emkhuba kanti bengisime ngifika ngasekhaya eNanda umakhelwane bengitshele yabo umakhelwane bangasekhaya yikho into abangayazi mamncane ayenzayo ingane yami nakubafo wami abehlele nabo ngobani wadayisa umuzi wagogo wamsasulile nozabulo wayohlala nabo kwakhe yabona yonke ingane zahlukumezeka ihusband yakhe
zingixoxela iy'ngane mengikade ngifikile ngoba cause mina bengingangeni khona mani bengavumi ngingene kula muzi. Bengisi uma ngifikile ngihla esitobheni nje mfethu ngibamemeze ngoba uma uhla esitobheni nakho ngibamemeze baphume ngingavumi nje ngingene kulela gceke bengingavumi hlobo. Baphume beze ngimina uma ngiyibuya ngaze sekhaya ubone usazinempilo ubone ukuthi lezi ngane lezi azikho la sizitshela azikho happy yabona abantu noma zingitshela zona ubone ukuthi yo ngiswela amandla bhasi ngingedwa yabona ukuthi akekho omunye umuntu engizokhuluma naye mhlawumbe angisiza ngikusiza noNkulunkulu amedane kwasasa yena ugogo lokugcina sengisele naye yabona yonto so yena nje umamncane uyinto engekho okay ukhona umamncane sinayo omunye uTomfusi noyisangoma yabo naye umuntu mina engasihlalanga naye ungcono kuLintoni uNjabulo bake basihlala naye mina ngimjwayele esikole yabona wena awucabanga kodwa ukuthi mhlawumbe bangathiwa uye kuy'dakamizwa wena ongahambi uyobhekana nalezi nkinga ey'bhekene nabafundi vele nganume lokho awuphuze nawo amanzi ukuthi ukwehlisa ngqo ngokucabanga kwami mina ngibona ngathi hey kumele uqale unqobe impi ey'dakamizwa neyasemgaqweni ukuthi uzobuya uyoba yihawu kubafweni nakwindodakazi yakho ngoba singamblame umamncane wakho ngendodakazi yakho kodwa iqiniso lithi iwena okumele ube khona empilweni yayo ukuze ube nesiqiniseko sokuthi ivikelekile. Uyena umamncane nje wangifakela amaphoyisa waye emaphoyiseni ukuthi nje ngingasondeli mina eduze kwambali esho ngoba ubhema ngokuthi ngiyabhema nje ngihlala ekhaya ngokuthi umamncane ngiyamtshela amaqiniso ukuthi kunzenzenze uvela kulesi sihlala eThekwini ngikhipha amaqiniso ukuthi uyena wadayisa umuzi kagogo futhi lokho kwakulunga ukuthi mina ngitshele abantu umphakathi ukuthi uyena udayisa umuzi kagogo kumele ngisho uba ngiqamba manje ngisho umamncane Tomfusi ngahlangene ngaze udayisa umuzi kagogo kuyena umuntu osihlalisa eminyango njengibani azi kahle ukuthi sibaningi akuthina sodwa mina noNinto noNjabulo siyintandane zikhona nezinye iy'ngane eshiyo mabazi enganawo emakhaya. Uphi ubaba wengane yakho? Ubaba wengane yami usewasona usanakusona ufanele asitshele. Hey lingathina lakho kubantu ukubaqwashisa ngey'dakamizwa. Iy'dakamizwa zikhula izidakamizwa izinto ey'lahlekisana zilahlekisela impilo yakhe iyama ayiphambili ayiye emuva iyasitaka ndawonye ayikho into eyenzakalayo wenza into eyodwa njalo like usuke ufana nje nemoto imoto izini sifaka upetroli njalo sesifana njengenhazini nathi upetroli kumele ukuthi siwufake njalo leyo into engekho right imoto ilungele vele imoto idalelwe ukuthi sifake upetroli njalo mina akuyona nje into engivele ngangiyithanda yabona ngaze ngaqina sengiyibhema ngani ngezinto ezamidana ezenzeka ngaqina sengigxila kakhulu kuyona sengigxila ngale ndlela ukuthi nje uma ngibhemile angilokhu ngicabanga kakhulu but yabo uma ngabhemile ila imidana ebuye khona yonke into every time ngibuya yonke into esizwa engathanda ukuhlala ngabhemile because uma ngibhemile ngisuke ngirayisi ngiyidakele isidakamizwa ezinye nje singacabangi ngingalokhu ngikhiphe inyembe ngicabanga ngempilo yami ukuthi mina ya nobaba wami-ke vele nje umuntu ongenandla kwavele ongenayo ikhe umuntu vele nje engamcabanga engambekile-ke nje emqondweni ngoba vele ugxile kakhulu ngokwazi wakho omusha. ubaba usakhona?
ubaba usakhona kodwa nje hayi inamba yakhe awunayo? angiyazi inamba yakhe ngikhanda ngiyazi. Eish, madoda kunzima, eyi kunzima mfowethu. Ngazi nje inamba yakhe nje noma mncane, angazi ukuthi inamba yakhe wayengiyazi yona engaphumi nje emqondweni yami, inamba yami encane kuke angazi kanjani. Ngabe futhi ngabe ngazi inamba zabantu laba boyibona abarayisi, kodwa ngizokwazi inamba nje yomuntu engingamfuni ngempela ngenhliziyo yami yonke. No, Amanda kuzolunga. Bafowethu sixolise futhi ngomsindo nokuphazamiseka ngomsebenzi esiwenzayo. Kulezi insuku usathane igiya liphezulu. Izinto eziningi ezizenzayo ziyaphazamiseka kakhulu. Nokuyinto nje ebuhlungu ngoba uhlelo lolu luqwashisa ngabantu, luqwashisa into ezenzeka empilweni zabantu. Mfowethu Amanda, kubuhlungu ngokwehlela indodakazi yakho. Ngiyafisa ukuthi engathi lapho khona naye ngangagcina ilingeka ingene ezidakamizweni, engathi ingaqina ibe intombi ikwazi ukubhekana nezinto. Abantu-ke base-Afrika noma besifazane base-Afrika babizwa ngey'mbokodo ngoba benamandla okubhekana nezimo. Thina sikhuliswe abantu besifazane, obaba bethu bekude, sakhula sangamadoda sabangaka. Namuhla siqwashisa isizwe, siyi-asset yesizwe. Siyafisa-ke naye ukuthi lapho khona indodakazi akwazi ukuqina abhekane nezimo, nabafowenu mfowethu beqine bebhekane nezimo. Kuyaye kuthiwa-ke inkosi ukuze ube inkosi iyayidlula ey'meni ey'nzima kakhulu. Okungenzeka lezi zimo ababhekene nazo kukhandwa amakhosi ey'mpilweni zabo. Ngakho-ke anginawo amaningi mina engizowasho. Siyabonga kodwa ukuthi ufike mfowethu, uzoba ingxenye yokuqwashisa isizwe ngey'dakamizwa. Ngoba uhlelo olumalungana ngqo nokuqwashisa isizwe ngey'dakamizwa mfowethu, alikho enye into esiyenzayo ukuqwashisa isizwe. Kungenzeka azikho la esingempela idakamizwa because lapho usuba i-scraper, angibongi njani emqaleni. Angijobi kwenye indawo, ngijoba umqala wami kuphela. Emzimbeni nje inalite angikwazi ngingena la emqaleni. So kusho ukuthi ngisengase sami singajoba, ngiyayifaka inalite, ngishaye umsipha indaba eronke, ngiyibulale mina myself. Yabo, so nje u-dangerous, kuyingozi kakhulu. Ama-drugs awekho as all, nami ngisathanda upena. And futhi ngiyafisa ukuthi ngithole i-methadone ngiyeke nje straight. Yabona, ngikwazi ukuthi ngimjabulise noma mncane wami lo oyisangoma because iyona into ayifunayo. Mina ufuna ukuthi ngiyeke i-drugs ngibuye ekhaya. Yabona yonke. Mawucabanga singayiqeda njani izidakamizwa siyisizwe? Singayiqeda ngokuthi nje la bantu bokufika labo kuyibona abayidayisayo la, ubona ngibablame, angibona engibabeka iphuza, angiboni laye. Ngeke ngize ngithi ibona amabongo, abona umuntu afika ne-drugs noma akubona afika ne-drugs. Bona i-drugs ayadilivela nabo abanye abakhulu bawo. Yabona yonke. Kukhona abantu la aba-involve e-drugsini avele abala eSouth Africa, like ku-government wakhona la. Yabona yonke. Is not ukuthi baningi abantu aba-involve mina abantu bakuma-drugs. Yabona yonke. Ubugebengu buningi, corruption buningi. Angeke ngize ngiqamba amanga because nawo amaphoyisa imbala. Ngaba amaphoyisa ababopha ingane abantu abadayisa izidakamizwa nokuthi belokhu ebhizi esathana ney'mokolo ney'mali zabo angabophi. Ingoba vele bayakwazi ukuthi aqhamuke ney'dakamizwa ezodayisela wona la bantu bokufika. So nje kune-corruption nje embi. Ngeke ngize nje ngilokhu ngiqamba amanga ngithi abantu bokufika no. Inkinga nje ila. Mina ngase inkinga iqala ilungiswe la eSouth Africa nje, bese u-government ukhona nasema amaphoyisa. Nje kuqale nje kuwona amaphoyisa kuqala kunamaphoyisa laba angawenzi umsebenzi wawo because namaphoyisa angawenzi bele umsebenzi wawo.
ngisonze mina ngingasiqale wona amaphoyisa nje enze umsebenzi wawo yonke into izolunga. Ungafisa ukuthina enganeni yakho sesigoqo? Ngafisa ukusiyabona Njimbala. Ngibuhlungu enhliziyweni, ngibuhlungu kakhulu enhliziyweni iminyaka lemingaka. Ngingabanga nawe ngisho nothando nami ungalazi. Nokuhlukumezeka kwakho mina kungihithile kakhulu. Kungihithile kakhulu and you won't believe engangokuba ngisho ngamncane imida ngimcabangele ezinye izinto. Kodwa manje ngibuye ngisikhosi yami. Angiyena leyo muntu, this is not who I am. Angiyena leyo muntu phansi. Ngisuke nami ngizocaswa kwenhliziyo. uNkulunkulu angithethelele ke ngisuke ngicabanga ngaye angiyena leyo muntu kuphela nje mina. Mbali ngiyakuthanda mntanami, ngiyacela futhi ukuthi ubuye impethu, ubuyele ekhaya. Noma ngingazi noma usuwabuya noma bhasi ngicela ubuye ekhaya. Nami ngizobuya anytime soon, ngizozama. Ngizoyidinga i-support yakho, ngizoyidinga ne-support yakho Nzabula. Ngizoyidinga ne-support yakho Lindoni nawe Mancantombi futhi. Ngizoyidinga kakhulu empilweni yami. Ngiyacela ngisize. Angisazi, angisathanda, angisafuni. No, kuzolunga. Nina bendlodle nophapha ekhanda kamenza indaba lento umemeza athi yakhalela lithi igula lajama lichithekile. Nina bakabhuti ubomvu njengegazi, nina bakashishiliza ngeduduko lemaholo lemhlabele empedule. Nina bentule bande ngodonga kwela kithi le kwabheka uZulu. Phansi engcoba uZulu liyaduma lezongoma. Abo mnaka namamfomotane phansi eSwatini. Nina bendla mhlathi kamayekisa awu nina bakadalinyebo. Lo khuluma uProfessor Ngengwa Mkhize. Ngidabwa phansi kwanongoma esigodini sapha umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi. Mawusubuke lo mbukiso weze wafika la sikhona njengamanje kusho ukuthi sidla amaningi esakeni futhi umuntu okwaziyo ukubekezela ngoba i-episode yethu ibe nezihibe kakhulu nemisindo eduma emaceleni. Siyabonga abafowethu ukubekezela kuzofikela njengamanje. Uhlelo ke lolu malungana nokuzama ukuqwashisa umphakathi. Siqwashisa isizwe ngezidakamizwa. Kungenzeka ubuningi bama episode sekukwenze weze wa relaxa wakhohlwa senijwayele lento esiyenzayo. Kungenzeka ukuthi lento esiyenza sesijwayele kangangokuthi senikuthatha kancane kwalokho esikwenzayo ukuthi kuumsebenzi omkhulu kangakanani ekuvikeleni kwabangangeni ezidakamizweni. Bafowethu uhlelo olumalungana nokuqwashisa abantu ngezidakamizwa. Siyacela ke nicindezele subscribe button, nicindezele nebell. Abanawo lawo mandla bajoin i-membership. Join i-membership kuzosilekelela ukuthi sikwazi ukukhanda i-rehab, sikwazi ukwenza ezinye izinto esingakwazi ukuzenza ngenxa yokuthi amandla sinawo. Amandla sebantwini awekho kuthini. Kodwa umbono wafika kuthini. Lowo konesifiso sokuyibona lento ikhulu esiyenzayo. Siyacela ukuthi bejoin i-membership. Siyezwa abanye bathi kunzima ukujoin i-membership, bayakuzama bahluleke. Nami anginayo indlela yokuthi nginganisiza kanjani. Kodwa nje uma ulandela imigudu lapho uyakwazi ukuthi ugcine uyijoinile i-membership. Siyacela bafowethu uhlelo nilisupporte. Kunzima kulelizwe sikulona. Kunzima mina ngiphelelwa ngamazwi. Ngakho ke sengincenga bafowethu. Ngiyancenga impela.